yang pi bai tanyang laganyan linyai kah ke je ke han beda keung kamkat keung kelong ke je ke han beda namban dak em bak ka beda tengah malam keung kelong bega em bak ka beda tengah malam bega ni dah beda tengah malam orang nak ja mungro panton ka tikat udah malam ai long EU mana entah lagi. Waktu aku janji buno waktu aku pun kamu empok ngau urang hai ka EU ti an. Dư aku pegah. Padi engkau ka kita nyang. Aku pegah haju long pegahnya tiba di Pulau Ribe. Tadi dua abak mang belah aku pegah. Lekanya kaji engkau putuh enggak nyan. Ku haju long. Waktu aku deh ku waktu. Rupanya tu aku deh waktu tak manyang bau. Aku dia mana ada aku turun-turun di kauro tiga dia aku duduk. Berarti lagak dah ya. Hai mana? Aku dumpu ada. Yang aku dia dalam tanah lagi laut lagi karap tu. Kamu lembang-lembang mana ni kan? Aku yang aku dia dalam di motor lang kota kena. Hamba ni kan tinggal aku dalam itik-itik ni aku pulih hilang. Ana empat le padok dengan liang tadi kan. Aku kadu taku dia. Dia taku itik. Kadu tadi kan. Berarti raya dah itik. Hai kau itik lah yo. Kau di kamayang tak Oh kaya tu. Kau jip kau dia orang batang. Kaya. Kada. Tadi tu dia tak acak tepak kampat. Yang kenyah nak tonton nanti di kauro dia ni menumpuk tengok aku jak dan. Hai puai lai kah nak tonton jeng u yang puh nak bin kau tron ku kun. Ikun. Wai long. Nyai kun li po u. Kan. Daun lain. Daun lain ngon lewat dan. Nambat. Kau nak bin kau tron wai long. Ilongnya pemandangan ni pak ya tu kesenangan dong ku acak nampak kau dah habis ku temu. Nampak. Nanti lagak dah. Lagak dah tadi. Ipuk liangan ni nak ke ni aku anak aku nak tentram 2 euro. Tengah aku dah. Nampak nantinya pemandangan tang habis-habis hari-hari kanyo kan. Lagi bulan puasa baronyan ku mukat bau timur aki, bau timur bak pisang. Adi bau timur nyan kai balik lambak pisang yang masak kamari. Ku pegah dong nyok bau timur aki ku pegah bak urang. Iku lerana kan timur kapu. Kan timur aki. Mana di kampung kira ni dah dong pegah timur kapu len timur aki. Pegah dong jalan jamun timur aki. Nyo jino macam-macam tu urang kun kan ku pegah lapis saban. Pegah bak urang nyan. Tadi ku muka jina ku kun dong. Hai siapa lagi? Sikit lagi ku kun. Mari sana. Sikit lagi. Ana urung jak ambiro pi. Ijak dengan lo. Ikun. Hai, punya mari tanah panai ajak kena. Kude ajak. Tadi mari tanah kan ajak kena. Wai lo. Panai kena kau kude hiji. Kude. Yang ku ilang ku fikir mari tanah aku ajak kena. Aku yak mau belau. Mari boleh. Timu kaki. Ang kenyaru macam mana lu tanya sama orang beli? Yang tu yang motor di situ. Yang bahasa Indonesia tu kenan. Berapa satu kun? Walong ya satu. Satu berapa? Ya sama. Mana? Hai mesti padit sabo. Sabo padit. Kan sama? Ya, sama. Ang ku gai kun aja. Kap pulau barang tu kamkat. Ku gai long. Ku muka ile nya maru da pulau. Ki panda pulau ile kalau mendam muka aja. Yang PG ya tanya lagi nyan ngon tu. Ada orang pegah bedanya aku je ke. Ku payah dah mukanya kita orang kawan ramai. Ya, muka nak kawan ramai pada mengatanya mutar rezeki. Ku bak fikir lagi nyam bahasa dum ketulak. Bahasa haji mungkin dah lidah adum. Gabah. Yang pi bai tanya lagi nyan. Linyai kah ke je ke han beda keung kamkat. Keung kelong ke je ke han beda. Nampak. Dak em bak ka bedah tengah malam. Keung kan. Keung kelong pegah em bak ka bedah tengah malam. Ku pegah lo. Ku dah bedah tengah malam kau dah nak jak. Mungro panton ka tikat. Pulang malam. Tiba kan? Nak kau dah tengah malam. Hai ku dah bedah tengah malam. Panton tikat. Jawaban bak gada. Pakon digada. Dapura bisu. Diri long yang to. Gada pura sayang. Tapi ji dah lupa.
Pakan ke hati gata membagi-bagi, tak pandang ke harta, tak lupa budi. Baiklah tak pemen cinta yang palsu, pilih ke sabar antara dua, yang jio ataupun yang to. Urongan malam dibayang ke gata, pukul gata darah idaman lon, menyamur rumpok gata hibur hati lon, tapi jio tak lupa. Ilungnya bahwa ngon ramai karena masa borji kamu diajak kula saboh lokalnya musapat adi dino ka mepisah karena kata mat kula nyo kamu numpok lo mandi bila ke angke lagu kanyo saboh dari long teman kadi-kadi bab ke cik hanjir teman kata terpaksa kanyo ngon sayang ku kaku ne junyo puku kadang hana galak han terimang ke bana nak pion mah hanjir tidak ini hai nya lagu yo bio thapu aja di tepi yang kagah banyak lagu dia yang tengah lagak jenis aja ni hai tengah ro hanya lagu le macam tu lagu-lagu India kan memang kadang ngon tanya kadang kiban galak kan hana tu hangnya tu bi permintaan kot kot action baik yang baru kan kot कमले कैसे सो जाता कमले कैसे आती थी एक बदल ना जाए तेरे के सुन के तेरे एक अदाए या इनकार की बातें के तो तेरे तुमसे कम अचकरिया मेहरबान करम मेरे महबूबो मेरे सनम शुक्रिया मेहरबान करम तेरे से गई है उसके मनी थी तेरे से ते आवे उसके मनी है कमले कैसे सोचा था कमले कैसे सोचा था कमले कैसे आती थी एक बदल ना जाए तेरे के सुन के तेरे एक अदाए या इनकार की बातें के तो तेरे तुमसे कम अचकरिया मेहरबान करम मेरे महबूबो मेरे सनम शुक्रिया मेहरबान करम तेरे से गई है उसके मनी थी तेरे से ते आवे उसके मनी है कमले कैसे सोचा था sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu ku mengerti apa maksudmu. Tenoret. Baiknya. Lanjut guys. Lanjut. Subscribe guys, subscribe.